guys, welcome back to another videos again. Tuni video bol deu hele. Ichi box hichi partial here. Unboxing hin bol deu hin. Hichi sunga von hi hele. Highlight sa inga sa yu hitin. Gimbal to lens kat ahiin, Canon lens kat ahiin. Gimbal hele DJI Ronin RSC2 ahiin. Ajuta lens hi ahi ale. Sigma 35mm f1.4 aperture ahiin. Ejitian ni wanta kahinla ahiin. Mabana project o iman thading wachiten hi tha amkilahin. So box si anapek unboxing ana bolu hitin pel hautin asunga ho ana betaw tele. Bon hi hile Amazon akila ahiin Amazon akala chu dihlia kaloi pa autie koma delivery ka bola agang thailam dinga chu ama in le thot son hi epizina mi dehli hi delivery agang in na. Wow, that was so messy. Thang de jing ppm kheng khatam I holanga hi chu champura hi von hi Chujampur delivery ki pi ding ya lehin. It takes around 2 to 3 weeks ahi na. Aka khat thingzina ka ale 15 days 20 days ti hovel lu ja ja. Delhi ka lu sama saja delhi aku na koloi pan. Felta thanks to ate once again. Felta amain Corel in thazin. Corel wang choi la chung Corel ja so another extra ka spend in na. Ichi a product wise in amo hin shipping a bolji ubin. Hits day ni se kala na hi 2100 something ka spend in na. Ahin la faster delivery ti deta chu ama in 1 or 2 days dihi a product ka thunga dihi akuna chuchampur in thot pe ale kin bang ta kamu pe hina by air hi ja chu hin so okay chi hi Sigma lens so hi in chi DJI RSC2 na gimbal pa chu he la ken tele. The wait is over na. Ejitlang ga koi phanu hitin si lens hi in lens hong ma saute la lens ya neu zo in gimbal hi la setup jong bol pe pe din first setup APT adjustment ke bola APT ki khanam tiang pp la lens na hong ma saute fragile kasai he mil khat chu neu bi si aka hai mil hi in na UV filter khat to hi UV filter He lens Sigma 35mm lens aperture 1.4 DZ he made for Canon adinga Sigma lens so he third party lens yong le third party la adinga cho hoilo hin next to Canon hin na brand dung zo am hon hoita a hin simu a hi in he hi ale Sigma geti hin Nikon azong anin Sony azong anin ajudale brand dang azong ani na hi ken ke hela Canon camera ka bol ja chu kanai ja chu Canon ading ka kila hi so hela chala hina manual o umin sin koi do kinutin okay chala hin ang zaw kha tay na filter Ifin UV filter 67mm 4 35mm ading ka thala hin na chi ring size transparent glass so filter hi in chi a lens Sigma te pa chat na hi any kinds of lens na cho si le hen am ho hen pouch khat api ben na carry pouch at Kavya 85mm unboxing in a ball mount so ama pouch from zao time chong hi ama pouch mama he wow okay this is the hood lens hood hi in chi a lens hi in neo chat kituk chat very cute ai wanga chu agi Okay, UV filter juga tuh do paging hote na.
kabra sin ga pot thing masang chi a hi le lens cleaning kit aketi in chi every DSLR owner ho in chi na ya pai mo na lens si su thing jing angai na man di si le hen na su thing lo la das news cha ma ko na su video quality an drop thei a hi na a hi lo le focus lang a zo hin drop thei hi camera battery ga lang ran le memory card cute thật ding na anh em đàn anh cho 85mm cho lệ ali na hong li na hi na hi chia cute thật nice hay vale auto focus on off Omin Sigma made in Japan 35mm 1.4 DG 67mm ring. Chi wide angle lens hin na wide angle lens hin chi hi ho kit lens sa hong zau pa 24mm ko distortion yau khat o min 40mm ho chu ile wide wide lens jinga so ma phone fi sai ta bang hong chin ta full of distortions just to say han ama look so hong za chu min chi hi 35mm pa hele a look si ahong flat in na distortion in low most photographer and videographer in wide angle lens aza khat hi chi hi results na chi hi in wan hi pa to sang hi chi chu hin pin okay gimbal to 5D Mark IV to Sigma 35mm hi chi gimbal a setup ko lo te na tun gimbal ga hong do tin chi chalai hin koi phat no hitin tu in gimbal ga hong tele chi hi gimbal so DJI Ronin RSC2 okay chi le manual book a hi in chi hi na pai ta ong ke pek a hi chi hi a base plate chi le quick release plate a ke ti in hi chi hi gimbal chunga hin mount hi in chlai am ho si la USB camera variety of camera dengan ko yu in Canon omin Sony omin Panasonic adu da kiti omin chila charger in sorry echile ama lens millimeter saw ho lens saw ho zoom lens ti ho vele za aphat na le echi ama lens supporter adi in che a tripod a hi in okay chi a main parts chi na gimbal cha RSC2 chu firstly tripod tu masau te a tripod selai hi a tripod tu ding chi tu zo phal lai na kam tha ding aban le hi chlaya hi chi angle pa na hi chi foldable hi za chu low angle ading a jong ki sim jong hin foldable ading a compacted ding ang ki sim ei za chu a far side chlaya type pa hi loose sat ding hoi lang ham chilang hi if su le lock lang khat langa ikoi le unlock na chu hi le hi chi thai tai tau ding thai sat cha ding sat cha zo pha le lang khat langa lock ding okay tai chip tai ban le
first hi chalai ya hi unlock balding hi chalang hi unlock ball na khat omin achule hi chalang hi unlock ball khat omi chi chu hung hia le gimbal chu thai hung ki setup zauting le chi na iti hi hi in to hi gimbal calibration ti di ham adjustment pa sa na bolate chi gimbal part sa hita in pamle ichi base plate pa ko na hi chila hi lock ta unlock min chila na ko unlock hin chila hi lock hi na unlock na bozo phale hi china kai ding na kai phale chila hi lock khat na lai hi safety lock ti di hin na hi chapa hi ka be push na bola le ra lo the di okay chila anak pa nai lo anak sisi ho chila hi no min chila sisi hin na da hi chi pi ti dam di lock atiu ham di nat atiu ham ka poi na hi chapa hi tu dio hi chu hijepa hi camera itu dio ichalai aero ni omen aero ni khu either a display lang hi lo lens lang sa te te de na chichu hung hita first balance ka te se tele unlock na uma first balance sa hi achung lang na tai ngai hi gimbal hi adjustment ni ball ting le flat surface a koi tai ngai aji chu ama motor hon leveling hin ball tu na dinga na to ai chi khabe ka tha hi ithai an lep su na lai hi ale chun chi forward lang hi neu ka tol jap dina ka tol jap ngai okay hi position na straight ta sa ngai hi okay ta na ta le chala hi thread na hi lock ko balding to hi chi position na chu first position na chu chala hi achung ngang na ai tan chu ki calibrate itan second step na hi vet na le anui lang liang khan na na anui lang liang tha le chun hi chi pa hi chi tam khat ke slide diu le I think it's holding okay di ta nyo chakhat anong lang aling lai Yare, jalang wait. Ichalai exist pa kisai ta in to hi ichalai angle pa hi si unlock i ball deu aban le adjustment ni ball kit deu he Kitsaitan abonin unlock ng hitin aban le siya ko na hintias dito ta siya abonin ball dito na aban le first sila click pa ang hilado at ito ngay Okay guys, to ni unboxing video hi chan chu hin setup ka ball daw tayo na. To hi chi ready to go hitain. PP hele. To ni video hin bezo si chuma ke pa to saving and chelkha ilem do. Ji u nong pathian thang ba utin aju talen hozal ahia zong ka ti no min. No hozal ja bon tha hin cho do theo hin aju ta le
moral support hin bol hin, physical support hin bol hin. Tale malam zo sa support hin bol ho zo chi chung azong na chung chi ba ki pa thuk hin sayin ichai music video kuya hong kika masa pen dem mang ki hetalaw na ang kika masa pen mang to vlog video ini vet kit diu hitaye. So guys, thank you for watching the video and please subscribe na bol nailo hon na subscribe bol su kayutin at tale ichi video hi like sa hin bol pit lang comment section na ipi ipinhet benu mam videography tam sa hilawle equipment si PP ni do benu bam cho jong su hin set sa bin lang video hin bowling katin at sa le katin lung sin into le to hi lens ini hido hi ale to le to adig na akim tabong hitain 14 mm hi in aban le 35 mm hi in 24105 hi in aban le 50 mm hi in 85 mm hi in aban le 7200 hi in Jijang chu hi in 7200 chun ni hi in 50 mm ni hi in aban le kit lens photo ipp photo cho chang si chu hi in so guys, thank you for watching this video and please keep do supporting us again. Thank you.